Gerçekten realize. Vain ko uskay was sa mawikat yang kay ni estimate in fact lo na sintat ke mo lush ke kat ko pain o singe pel singe shuki nga na ulla banners lush. Kal we ay nge the interest ko tingin Wo, ko like mo Lenwo. kita kita pa nge so shuki magdala ma sa duo in share ya lush na tingin was share ya not share ya Okay. Isaiah 42, 1 to 9. Okay. Well, cherry gusto mo wigot ingin ang anak nas kung vinkum coin like cherry na galing kumasyo yan. Kaya da green bell. Okay. Kaya even ano ko isli ang we ay inge taking trust call nga sir de tara pa kaya akfasya program sila nga kaya akfasya aluin Sanri online last time saying nasukiran sa ngulim matawag sa kulas ng fast na bit. Tingin kumakula fast na bit. Tingin Como ficar? wala na tindak pangin kay vlog Okay. stand by.
Okay, kal ispensin pain ko uske wa mas mit kulo na singkat ke mo lash kulo ke ashlo us ke wan kulo ke gusto ko wiga chan ke lutu saying kita akfashe alu in Sanri online lash oh if at ko take interest ko finen Kent, Washington. Na anakos aklen nga uya inge take interest ko they can just kung di private message nga spot to me. Sige, check yawun na eh tegin Um forgot sa bawah kami ni Gilasha. ash na ke innervis sila. Okay, 1 second. Um to me gigo me su ko message nga nan ngan silba spells in buying ko was kay when tak lumalap ka ash no usan. Spela siya na ko was kalim geo le kan ashining yung maki masikya king beling eo. Na ino na bela na ko mitli de vash na meta ngan siksiak la et kay lasho ke si pro ko ta kan vash na meta. Amnas wiyangan an pro kat pro. All them got flat na kat sum gao sing in silbe. Kalwin jakla malap na sum. Masimit ke mo lash ke kum gain flia mo lash kat kum dai ke du saying. Pam de kat siak sum ki gasalom. Kumin ak musim tanin siyash kadigan lang nagagaslom. In mo gaslom bagat lang nageo at iya masikyak siskashinge at iya mamay ta fako kabulan may koilan may ta in gaslom bagat lang nageo. Kumulera siyash mo en si ma may luwo ka to luwashwe kume ashpewe. Napalan kat ibashla na iya mo tong indal singit siya kagaslom mo kuikat. Like nila kumkat panin siya paing mo siya klas no simulem kat ay pek cash kat kita fulan gaslum wala de interest ko ko ang dalom na inil inkot kita tawa gaslum paing mo siya klas no simulem kat pro siya paing na kayo wag ini mo fala dun so Jesus Christ kat pro amen amen kal o naging akalim ya kat mata ak fashion program sa fashion sen reacto lula pa nga kim tawag yan lockdown ke COVID-19 na may sa lalap ta sin Oveston Preston ko finne Oveston Oveston kavanang in fact like then stay home then dalom siya si pena yok si para yun nagtindalom siya si Bea singan pa minsan na kunek yak on wayen mas saying Nashikimut ko if inash mo chili wa mas ek na alupe alupe na giplan isolation mo na oro inin na ko din long faklon mityo mitlan government in asish findal kali lo malu ngayon ko finne en inorek mga en na ko mas public gathering ko ngayon kawit na asyupela kat fin eh Akus maingi na koin sa bel sa mga video kin bel sa kuno kaya unwian mas saying na oro kaya kan family sa staff for even katwek mas nga na ashtari unwian na ingi na kiwangin no mako na siya magdam na lom siya akus may sap mafakya gingi na ano ko sige kikasin ko online na kata yun yung fashion len na kayo in akfashila gaston cut len na ko sa Monday na shupaya sila kan pag then ti tui na kag gaston cut pa nakasligo was gusto mo taga wika tingin taga like in academia kumasyo pen tuwa na zoom Rebecca Charlie kuloka ashloman Jenny vinen El Paso, Kuloga Ashloman Roxanne vinen Roxina vinen Honolulu, Paingkum, Talende Lemnisir Talende Jonas, Kuloga Ashloman Su Rodney Dua Benazum, Dua Nasum Bet Terry, Kuloga Ashloman. Kaya nga, ano nga akilim yung we are young na taking interest ko, last vinen Kent, Washington,
Shirley Tarang Ashvinen, Ontario, California. Na fincha klasha pa kiden faculty ke bulututsin ke sendi ke saying na tegen trisko ile akfesh bulututsin na ngay vata ko sa pangilya ko sa vanchaliya ko ma una assume Minister eh, Osamu Eprem Plagash Loman na degin kula mag-Chelsea Mike tuman nga aklin le when le feedback sa kaya sayan Mike sukundum nga naman acting nga po dito kumbaga Kakşakin gat enin anale sang kakşaklaş na sin gat lagat wipan mul shak na mul mising klon sin gat ke. ngaliye di mo in like enforce nga sayang le mata shak to Umanashi ke may 12 ko tao sin Finan Mary ke pa infected ke mas ngayon. Kayan mga New York. Nagigo got uli update lan 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 President Trump ko COVID-19 task force. In fact West Coast wo West Coast some dal flatline lang na market Agustin lan with Washington State California in eh, in akfashe in inaakus mo fa in stay home and done a lot sila so para sa moy kaplan fastly kon masing if na New York gayan met mamisa nga maashe New York la uh, Mm. gida in maguwas akfashe in eh, Washington nagkiwag and California and Washington at in Oregon and then una na para ko sliye ke online sing inga para ko sliye kat phone meta na para sliye kat sing spela siya pa kat gesan sin met ko lash ke alu ngai los fin long say inta ko lalo sa ko in gas la na so nash confirmation that para got uh, got to do in faculty na digging forgot mushroom one Klumalap alena pange Belgium alena fungulya kat kayo amat lal fungiya anaka dinangay fu nga lal fungiya ngayon na nga jud be ko ma science academy nga pange anjima kat enin na kadin alena me kademo me esmak ki magat nan ga kishben ngali pe ki pa bala academy la tanggalig nin gat nga nuchak when college nga lalos ang mga ngin fast gi gat ngai ta laman au pe sin sismut ko shraya podcast sin social distancing kat sa packet e malash kat met na lang si walil si pakas si makne yak la dok fak mo oror ngai kasi nga kung na ke rom singal dolo fa singal dolo dengan fak kin la by challenge si take pangai mai los pangon may tayin kan obedience na ke ay pa na ke pena mas nakalim na siya rom singal dolo nakalim ka din nakflat yung mat kolo nga insya ko la tam la siya la in kain wikom ke maluto chinge ngamot ka na ke ipsinga ke kat nigan social distancing fin siya sin member ke siya ula siya patatyang na ke skimot ke liye fin ba nga si fena ngat te na met kya siya makalamiyak ngema o el sheng lash ke basement la laga el sheng lash ke wings siya ke inkal sila don't have that kat kong ta kanina walil in two bedroom magatash ke aba na nga ngakulong malap na sinkat e proilak nga sikyak nak na station ya yak siya ula ka met wiya kinge kaywa neighbors kat kaywa kaskasaklan velen fast gikat lamalap okay digging gula kal ona ga kalamia is glo sum Ismail ke gum spa ma on ko kuda shkide sheki non ko mal spa mga insang
eh kiden chike loop shike aske ons go inge Mhm. shukyangan sang ons go ngai kiden makan eh Sa nga to la programa. ato lab programa shukyangan sang ons go ngan ta mo kal ons go ma yakyak pianga ma Ismail Alugal sa pa ma never do eh the main in na ito na pwede sa yak ons go the shock to Tamo na siklap tap siya. okay stand by Itaklap. una everything you know Kahit bangan. Oh. well into effect two on assume is Ismail let me say Emerson Jardy Siggy J Tony Mike
Kulo na sum gaslo san kewa o be mile Malanda kulo gaslo man Erlinda isa. Kulo su kewa gaslo san unsugo be ba kat ke be sang an man gut put kulo bieng an din lei fo the shock the shukin tin sang unsu nga mo ke long silon Christ. It's not bad. And amo totally ne anigin and o wanda linas baun men as illa on ke SoundCloud shiga ke ye kosh tarye bakat fan ko na shi mo kun na wongan ke SoundCloud ye na ke ye kat fan ye na ku shu ke ngan sang on tu ngani non okay gal baka non sugoan masil wanda linas kilong silon Christ and kat kivak lumalap na suwas pain kum abin vinen kopraskov tu aben asum glak ashloman oye pe Roxy na unsuko inge pala cash na yok to na si ke pel sing a fosh katapalakin be upenasik lumalap glak un nge ash ke SoundCloud
an best ke SoundCloud na wat fan dag zoek na selke talent ngayon ke SoundCloud di am daw magunyak na barakat dag so flokan magden dag sipem da sang atol la mo tut lashing na digin Trisco ay gigin pela na Wow. may read sing pada Mhm. akkalim yung si Fe singen ba fact mo ko lang siya kaya Right. with Bosch 2020 si Fe singen topic singen ba mid kalan sa plon got if aki yan non ko suwas may kalan sa plon got if aki yan non ko suwas na merit kyan isang cash ng aske ay siya ang luwo was sina kaya was feeling we got was literal like a chum from gun ice yang lu for senige for akusan kit Friday eh la suba e kay fo nga ka chum gun for singa ul nige singa ul eat ko shot na the caption in ma singa ni ma in full wa kan insang falas la mulut na phone singa ka chum gun ice ala pang simit pa lo buksinga ice ash book on go lon goske lamayak mo puksilal siya ngayon. Kasi bin saptaon ngulon koske pa ngayon. Oye pe pebble na to so. As pukon ngulon kospeke. Na na oro lamayak mo buklal ay siya. 11:19 awan mini Bible say na kung Finland, especially para fact ka nga na Finland na kidudilan rin kaya wala yan sa siya. Ta na ilahi pe sham kun pe shamwan kalwa ni ma ay sa el palye ki ye itfuko ma somla. Sa mga la fala siya kidan jike aki ya plan pe mga sit ka kata na ay sa dak palala ki ye itfuko al no luwo meti level na kayo tusla na kumisi kira 3D ayos yang luwo fosse na ke fosse ako siya to na oepen na meto singa luwo fosse singa ul algos fani na din ato na mana I say in fact ng limits with kalwaniya guessing siya mo word for word na kumi siya na kumikisin sigila kumi fo kaya ko lang lang ito mga kitfin mo ko to na laim il naas na mit fellow rekla Lem Jesus Christ when the team got. Ashma tolu pa when kat pa ba kat when kat mon. Ilos na ash na mitliki managawa rekla. Na kisipin long lang lon kat long siya lon kat. Il il ash mo na ka mi se ke makulukulas mo ita o in mo ko nanak manasya. Na mitsi fan na pa ko in akpal nila ipsing na pa Lem Jesus Christ. Now, masya nga fa ka pa pelal ay siya Lem Jesus Christ pe na pa Yahweh. The Almighty God, El Shaddai, il pa fact na sin mga na fact na sila ICL at fact na sin Israel na pahal ta ko isusle in oya na kot pa ito isusle matanek ni pal yatol ko yung tak ministry lawan na yatol ko na yatol ko yatol dafo ay enwa ki Mowul yak dafin felo ay lenang gawul na defensor na kasao. Na midligil sa wag lang atil sana ya. Atil sana ay sa maawil ya. Ewo ta ngayon som ay sa maawil ya. Na may reach lash na mising sham kun mit kalain sap sima or makun akfasyon non ko shuwas sing. Pati kito sko ile ta ko sham kun ko lutikat kaya. Naging Driscoll ang naging akademya ay naging bela na Zoom kumin tago akfashe ako na loob na ke may sas na pising naging Driscoll. Glomalaptang Shirley. Ako lala ko ako pray ke shakshin gat ki kasha. Alena yok fungulyen fung si somla ko lena kasha na ke malutut singe. Shipean alena malutut singe alena fall na ke bela. Mit madalash ke fakla alet teshish malutut singe. Tamal shole shamram ke bieng ngaile ta kay ni ke malutuda. El shamram ke na balye sila laisya mit balafulat singe. Yeit fugu bal sham kune. Na fashion ne just still on limb 00
fingat mo ligias karaksingan in that proximity estimation nakatashi ke 2020 musinge na yel 2000 it foko pa estimate si maka chamram ki malutut singe kadina tala sikyak nge malutut singe na sima upe kadina tala ki malutut singe apa in belon pel si masikyak nge ashmet kol si inil pa Cyrus finan doksalan Persia siya de lorek magen in kain oracle lala in the consumption na sindalik nata nge in kain me katanglan Babylon lomfuko tolngo ulya pisin belging ay sel samram ke sapta benang ala ko faslong lai ko lamu chile samram gen bukon ngolon ko nge ke papal nata siya ungan sum ke intexan o ekla pusin pukngan Puktol ngolya ke Old Testament ngolit kosh ke New Testament. Nakipukalay siya kailik na ipluope. Sapta sin ke tol ngolya samsam ke kalye yak kananan ka minorek na sindalik din gadingi. Na sapta nga ngolon ko samsam kin na ke fintrack. Lem ka atel yok na lang sila la. Elche kay nalen na fulikatle in Elia si buangan. Kadin matana in Elia. Staklup. Ke kolan velen Belgian banga samsam kunge. Kadetala Enichop and Assyria Babylon na palan Belgium at samram genge. Li si mga darit ni kunay ka pa en nga simle ki papalo. Tasak ta sinsiya ka pa epian and America ki papal nata siya. Nga me loang na ki papalo na Cyrus singe papina Truman el shike samsin machus ke pelsi mal kol fela Preston in kan follokan la el Jerusalem in capital lan and Israel na kung ganso liya ke yes lutaria ke President Trump el tagoa el fakla bena o yes el nga pa Cyrus masingat ka siya Truman me na pa President Trump el fakla be Nagsensiya ka pa, Messi as Jerusalem, ka Messi as Israel, banang ka de Lorela, mo may na kayo makin si Uyen, wala akin si Uyen. Napa katakan ki malutut siya ngayon, fan ki sapta siya na metli ki malutut siya ngayon, lem ka del fact na ki Israel, o na ki akademia kinay siya ngal siya fasal ko siya ngayon. El samsam kun, matkalayang zap siya may akademia kingi ito insangeng. Fearful. Kasi pesen or alam ka de si fil buli na selos la elang selos. Pangas si makatala nak tarile ke la lem chuva katla lang sikat meti katlang sela. La elos tiene na insangeng de fokle lalos na Babylon la lem ka del tiaman ganolos le. Lela masin nan si stratwash na met kimalit da. Nara tako Masi mate samsam kin ngepa setting singe anain me kademo ash courtroom si na lemkat pange na marshalaela milos alu na singe samlel vakla ngasi kat lemta el shikelos na kimtan velingela me marshalaela lalo singe akademia mo sikke belfasho el dal de kan palye lemkat mo kena sangkala sil aisia inara maingi nakatsum na game reaching effect pa la lem ka del fact paingi met kalens up lock siya nga akaye siya nga sulela nga insewo wosel nga ka laking anik elva usino nan ka siwas na fin matan fel na kewa lem ka del rek maganal Cyrus in aksikosyo kila edalik Babylon nge sang decree si kasi elosin kain follow in civil pe ora masimalo sa le ashrila ki pelsinge pangako mashrila ingin na mesingen kat ki flok na lo malu pangasima masikyak na sikum singe ki pelsi may kyak shingola hey namdali siyoks ne pel na falan ngaso nage siyoks kan gashe ko shala masingin na komeda top na kaya maluto singe ipluo si may takakyan pa ipsimetan ito ko ke ay siyang ngalu fasin nag-aakos lutilal back mo presentation na maipsiaklo na ito ko ke mas ba commission
bangun kom shoot kan assume first me kos na kaya na akda yung commission ching na kaya nga bakla met klan sa lemka del fact paing met klan sa block met klan sa saying Morsku yak lana met Sherbert Cyrus lemka el sang kan sil Cyrus el ramal ak fascia sak kay aklesin lemka na siya takan na siya kadin flok la kadin sam ke pel si malemel le petok plega peptai siak din vel Jordan na pasha si kyak na sil yakay yak la singe pakat esom na kenge pafakla si nga sulela nga insewo sil skemot ko el tavana peptai si sonna asma gadetamo ilorel a pasha na imem sitako gesi ule o inakalemila lemkat papel insewo sil na mas masalu akademia ke madutu tim singenge pa sina ke ko chamram genge ai sia ang lu fasina ke ako os patek sim magade reading am dog ready for simit nge eskil ima vakke me to singa lu fasal singa lagos nge longol si pangi ma vakke elinge met klans up lock singa sulela el singa langsi singa insibo ke ngai fa sang nganik no fel el fa fakek no nan kalal nasin matan fella. Pangen mafasing lagos fa convin ready dana lem kadil sang causing causing ta ke nganal nakateta pela ngakom utaga causing jiskelen in Pentecost. The kia ki kawak silash nge mayenel tika nashin na kewa kel mole in ma ashuruk ashal damasele ashiru wospe. Pangal ban lang silan kat na sesha. Kimeto tolo si mga fak ki peptides na lala. Fasingalan ko fak mo. Dukun na chisa sil peptides le, elo tsak ligi kofo, na ikekla yanin ka srako na sil, liengan lan kat, o eto me ona si ule o tawi fel. Pangan pel si malikia ki ngan lan kat yorola. Alena, taka na sis katin liela, mama katil fak na sila siya, may sikya ka. Sikya. Pa kalam ke malutu chinge ta kadine tala experiences lan medin pelsio ancient Israel el dada na palaka si moda kana si kumke ke na siya met Christina musenge na ready ke soil lu long lagos tong lu komin kan mot kana ke lensilan lemma nga kumakot na kenge fa ko ingi ke fasal long lagos san tukun mainge nga fa o koelangan nik na fin met na kewo when that do was and that do was fa shulga kan gasla mukul mata lo was fa may and kul first lo was fa li arama liki small dagang in bel singa fa o kailangan nik na fin mit klans up pe kaywa na mukul ematan nali wangan shulga pange kat silash nga elde shikelen kat nalan using mit melemaka mit siadalaka me kunai sabet te wika mo matan fel na kay wala sang ko singa na si soil shamram ki pala lal nge bakla nga toro masakir kin engingo evin fel la faka kilen si shakpina len si ma len lan lem si ma shamram kenge len si len na los si ba e ma sikyak nge nga ko alena kakatagay ni ngena ki ma masikyak ki madash nge ki pel si mangon lan kat okok yang na fin balik matamalutut nge siya wangin pangafakla wangin in pel si lan ancient Israel nge so masikyak masikyak ke Pentecost lan in Pentecost Peter el tuya kui met sap singel sien bel singe met sap singel sie fakak ki si pasalalap na sin meta met 2 years ekos na ko siya mata in Jerusalem por ngo yaking ay akata ya kalmen maingin na shoes Mweding it yashroy, usam ke orek maluo, wasing alakos gelongol siye. Gelo sham ke guys, pasha boss, Ni metlan gat, metlans uplan gat, likia gige special purpose. Na pa akademiyak ke kolan gat, patako ke ana uli asinge, takalang me na finwin. Siya elikia in ngakum binalena me ito laki ngakum peptides le
mai nge sikyak penasish ngon matal intawi fin metkalensa ki mga sikyak ki peptaistilan lem il fact la malgiya ka singa nasisha ushe nasishla elte shela anasi ele ushe nanan ka siwas ipsima fact na ki ange nga ele fa ushe nanan ka siwas na fin motan fel na kaywa ele orela concept sila nge involiki na o yesi mga fakla analan tun singe met simal samsam kini batsisas met cool misengi kamasulaila level leonge ele shulpena orela rakrakien mawulena na sinmet na kaywa na met lalinge pa elikia inkain mokleorek ma inkan galem la plan lala pal akalimim tawat na sil aisyang katriti marichinge taga ke aisyang alu fas sina ke akoran na fas saklo vakmo eleti woya kasakak pasal ke collection samsam ingeneka de fas simeda samsam kun na ke chas ka chingila ele wona sin matan fel na kewa ai lokema ngana na sesmat kalansa pa kadin kain eta lal wikat el wikat ke ma asinge ke eluse mangena yorosha na pal vakma eleti wuya kasagak pasal collection samsam ingeneka shike ngat lali ke belsima academia ke genesis ak or fasingaul malem gade lange e foka kumara mana kuluk singi shandamle lom pawuyak na si info kome ona si pusama sigo floksa skemot ko ke intamlel si lem gade samsam na silke la e foka insikyak oinge na masing akum kanan ka ke malutu da mausena sis kadinan ka ke oye singin ta kana sisha kadita la ke kat issues le na ke fela sima alena sin nature nge yok magluk sikyak ke ta shakta inoy na ke met sima matsifan na rela magluk si patatyang na ke magluk ke letam na Jesus Christ el tago para poli la oingi poli fa oingi ke room ska lime ko fasing la ko singalya in gasho fasinge aklunge oingi ke magluk si fena the sang loss la na sin mai ta na kewa inoya sena orik mai naksikosyo aksiwo sifan na ta aksikosyo ke mai ta na kewa sang mon na silos na oina ke mai na kewa los met kuluk ke sipen siya kuslan met sifan na inoya sena met na kewa kain aksiwo siyak le yemutan kat ke sipen akuslan met si siya met singen but Jesus Christ bangan fo siyak lungan el te wuyak ke pasha lalap in pashain amen el mata ke siwas sang mon na silos el likia siya kasak na wuwu nga kumin ito la orik malala te orik maurarusi nga kumin kain alena eskatyang na ke katin me ki katash ke nga katin di matalian orik masilal nga Kirsipen lalfungi lakko mara kat met lalfungi katalik na tingkat kirsipen lalfungi lasha. May fashion get give us tolo. El fati ko to ya sukola makarole ko kunay la sila mas fule. El fa usin na nan kasi was a kawil na sinmet na kayo. El taon pa na sabon was losing kirsipen me fakla el te kain ko to ya parang fak na ki me gentleness lala, kachas lala. El de kain ale me wowayak in kain arakain kolma sikyak makatita musenge. Kol musenge anain ale na kon kunla nga parela masinge ka nga kalkalila ke masinge. Nangalan kata te oingen. Panang pole samsam kun na kinanan kasi wasinge lange.
Painge si pesir nga usel na yim matawus yok na nasyum to sa akripa. Hipel si matanan kayak pola. Polel tu na ka in lalal fung ilala. Udokle na world to sa akripa. Pernis pa sam nge. El sam kun ke pel si ma urek ma longol dolu longol migos longol dolu akata yakinanan kayak pol nge. Na polel itala God papa el chena ko in me ngetalakel el tena ko ngetalakel pakla ele fati e folek fintraklal e polaiklal et diamanasla ele fa akin nan ko si was fin fella fel lesala el rarala inlong lutilal nakita ko in muyak in fact ma si was takakel aisia in sam na selos la Maitsi matakak sigosyo kelos le inge ingan jubya flok le julpe matawek alunak flat lalo sa finan Jerusalem el samsam kun la ele siwos ligina ora makatitaw ke orela lal Cyrus lem Jesus Christ el takain usima phone la sima ngakom fototo leke na ora takana shishka din dala mit kalans up singe ke kaptriyak la kadiloric maganal Cyrus in akshikosha kilos le finan Babylon manaka walara wumayen ma el me ka makadil sang masil pakawa tajakta el siya takain akshikosha kiyak la kum na boy mit kalans up singe el siena el den na ngakom el te wiwi met el te livin shua el letaka el te shuk magena na kinkenik mayorela in utaka distribution land goods ka me mama asin gashikat ayel taka in usina sikum kadin fast ki makuluk as shukin gene class na ke mol ma bat kinga samsam kun wiwi met ke go slong pe mo mataka genus nge anain politics nga letaka yokla katayan nge anin takyang kilalos ke enin na ke ventilators kamailo sininan katafakla tena katafaklam salla mange nake lem chuva katla sha etaka inushi enin olash nge ma phone la si pala usina sesha tekan kapri yakil na ke mashulayla ma el fakyam tawakiemo elosalu na kenge finde saira sildikia kol alfelta metnanan kasi matakana sesha met kalans upline kat elefa akian nan kasi was sam singet takana ses kadin yok nan kana yok kinanan gange sam kunya ka inetala elte takko na in the cash of the living thing kat nge met choose nge metal me ko fosinga la ko singe singolon ko fa kange us kalem na sin fell on the phone si di sam sayek la vinola de kan wukle sam singe matakana sesla kinga ko mekin met kol musenge na masing ako minara pa ako min dera kan oya sima nga fucking na ngema che fall in kasha met na kay wana ka dinta shilela na kata sin maita rafakla fin pa kat kalem kadin gugun met kalem fasing al me ko fakma wangan met ako seksila me fulia ye ala kadita ke fasing pel na kay wafakla fin kat ke met kol se inarayan na ke met kol si mauta ka naksko kelan Babylon nge kadinara kol la sha in kaksakin me papatumasin ko sa ki man ke water in manakalem si mayen oye si mga fakki met kol las mising nge anay losa na in shukna accolades ko glory lan gata in the tadi fellows kat papel ko si oye si nge mayen el paurela ma nakaiwain me in mo kaksakin yakil pang si sipema el shrela talik na tayo talik ichep nge sistakluk mamta fina ichep ke shola losa pangas besimara el me silelos le elosin kain mala linukoy masaplala na in kain me akalem yela manake watako irol me pangi ipsimit ma taka kimulutut singa na shesh kadin dala mat klans up singa ma chamram kenge shiwas lala katche kain me kapshigat na ke
tashakta masigat kan rakia pa kadin kan lut ke kadin lut ke o ye singe na ki o ye ki nanan ka was siama lem kadel ta kain academy na sis ke o ye pa was singe na ngatuin singe ke ipsimet nge mayen kata bela ngaka in sam ke perspective lop magena tashakta damle shirle la sin ke la be ngan sang na sil Elvin langsi fakla ka so lalke ipsimet ke luti si mga sam ke nge in ka sa ya kom ke nanan ka si wasenge nakat fasum na ke ipsima eta ka tuk ngan pa ta ka na ke uta ka singe na sis ka pangun ya ka din kan som in kan ak fasio rek masilan kat ke in kan si was namal shirle bela nga organisasyon Okay, taking interest ko kung gulo. okay Okay, ito yan na kalim wusi to kayo ngayon. Ngayon mitli ang fast na mida ngayon paing ilos sa mga taga wikat siyang Basta Herbert awal Basta Herbert kiaw ya katram kin United Micronesia Christian Fellowship Finan Clean Texas message children message not for Google children like do not be anxious. Philippians 4 6 to 7. Now, kung iskan zum di recording sa bege reklash ke Pastor Herbert kum kulo ke message na sipe kum J.N. Robson e prem kulo ke Ashloman na tamlol name kulo ke kum fashwi ka dak kay makatash ke eh, Alita Taulang ikaw len mo na sum tuwa na sum Hawaii Adelina Aloka Kulake Ashloman Eleonora Asher Paingum Kulake Ashloman Rebecca Charlie na Colina Aloka Colina Saibongi Kulake Ashloman Kol na flot lagi malutut sa matigid Diyos ko akatayal kalim nga wangen ipsa na nga sang way ang in kapasya na ki lutilal IC akipulan bed sa nga sa mga tingin Diyos ko pasyal na siyam ganal Cyrus singan pa toko siya sa mga ala ilmud pagan si ala yok casual na sinday na din ka nakatabela may dai liye may tseng ay mo siya kumdan kan takaro mo ang na pa factualize siya ang isang ilala akayila siya mo ilchipe palye may nanon ko siya siya mo ifata ko pa tingin lakal mi ke meto sa tas ngal do fos ngal mi singal ko siya kalong siya and le factual balal ay siya ang akal mi may pala siya mo ita ko may pala siya ngan pa futun le akos siya may pala na pagkapak buweng maglukla nakisipesing an el pa ko na maganjag insang kise kon la in mo makuluklok kumagan mak manasya ki para nga kumagan matansing para kat ko in wi mata fakat kaslan god para kat ko mit pagan mit gentile mit wang sipe mit tinaya we ko in mata fakat kaslan god na long lang la slon kat timana sis magana mit mata fakat mapen na su manasin mit na kayo na gadigin lakkel niya manasin na kayo tinasin Jew mo kayo na Gentiles tinasin mit na wula ma mit na ashkash pa ya mit na itayak mit na wulas nim lang manasin mit na kayo bukul ematan na oro kaya nga ako mo ask mo din sige mata we believe sila may ingan sinasish katin mo ko pa in tuyak walal fong ke ko si mala ito le ash may nanon ko swas pananon ko mana ko masik na yema dash ngay mana sang akfos sikat yak mana sang fisek lalal fong ila siya kden mo show na ke malal sakawul lal seton na bara yok şüphe ngako min loeng na ke iki akkalemi yakla pang el sa mau se kos na si komo inkan ak fashe inkan fast na met na kalalal fong ilasho na bati gin dangerous ko ina to ke first me kos fine na tin ngan na ke commissioning singan na ke akkayila si eh, vaxilan lal ICangan yok na nasinlem Jesus Christ. Mana ko ke pa palo kum liele ay sa tram ko nol tram ko Cyrus. Eh
que máximo oslao akwaklan kada il fria akal il fria examples tukun il fa or bagin mit palangan na rela o yes mo da ingalib gela ash pang mama siga ke il se eva ta ko mana ke wa ke ole ang nata ngan shush ni mit lango si mai ta ko inu se mola la sikko pang ma si wala ke pang wala lan kata mana ke wa mai fria na sikko il te fria ako siya somsoka il fria in simusakle il super fria oye sigden go in fasta ko na pa na mayan na kayo il shus ni mitlango si paro kinga ko ito ki mitlango si pa selim Jesus Christ nga may ngan sina sikko lagat mo likat kan usam tram kin masima mitpalangan na kayo ilo samtram kin ilo snikin ke Ilos di ko malos fat nga nilos ito na le pang malumin fat na silos. Ay fana nga kum ito mising le sa ilos tram tram kin nga ilos ke mol su na nga kum bui sun mising. Na pa nang ko si makalol sang masin mit palo in bel siya pa ay siya ke med lutseng pa udah na sin mit life fun mising siya pa kolon kon matal. Ngay tuin siya eh taking Driscoll ngay super flocken go me alias mo to Maureen Jonathan kulo ke Ashloman Colina Saipungi kulo ke Ashloman na Rebecca Charlie kulo malap na taking Driscoll ay flocken go na keep sakruan take it Right, lumalap tamal Shirley. Anapel na kayo ang kain kaksigan kat game. Naknas kasabe ipsak lunge ngay samtayak kadinda kayo ni sang mafongan sila si matwiyas ngay. Ipsak lunge taga ki ay siyang ngaluo. First na may ko saan naging first yan. Na first yak limi ko fakla kadi lorela ka sao e ashelik. Illa malafela e mana kayo fe. Il sang mol e momong na sinmet na kayo Eng lem ka del fak na sin mat kalan saplal. Na masi lem ka e lagas makinyikat kengin na chana sa siya fasi. Yung ta ko siya ofela gas na nash. Ta en singa matago na siya ano kay fak sila da mo siya leya. Akila singa. Ipsiak lungo siya nung ke pangon ko ma shoot ko na siya pakamishin singa. Na inakyalim yun na siya ko briefly la Eltima katmalan en Israel. Elmalan may nakriwa fin fela singe. In sulpa na konila nga komunita. El pasang momong na sinmeta. Channel sislo fasit ko siya kalimye. Na yan si mapakum da pa four lalan tali natalingi. Mailak si ko siya kila ligyan ni Cheba. La elos ito siya kla. Wangin masula lang agan na si elos. Wangin momong lalos. Elos patatyang naging malos arskea. In pel si mametigilos sum naging showa simit palama sham na silos akalim ma judgment mai sikyak na silos ngay pa Jeremiah. Skilong po siya Jeremiah kifos ng dolo. Isam na ipluo siya pa ay siya taka kaya ipsimitan pa judgment nanan ka kalye na silos ipsiak luan pa in sang finchak na silos. At Jeremiah ilfakang kifos on goski sa tulong dolo. Pelsi il et tokoshaleo, met Juda famol in Sikosyo, en met Israel famol in Misle. Pange met kalensap, shiwas matakange. Eleva pang, lemkat, shiwas slash. Na, oye si kipangon yakat, mas fakke fwasinge, fwasimigos fakla. Einge lemkat il fak na sin met kalensap lal. Mesil vakngen. Ngakum cekkain arorik masingi. Ngakum cekkain shamtra mo askala shivena. Kasinge inakes maginyi yakum. Mission lasha ak foni yaklem ke fan nasin lem chuva katla. La katlom. Katlali prema isik Jacob. Mayin asna pel kat fak mo nga porela masinge nga kasing nga malan gat akum tikan busela rik magun full weli ele shuk ke paus alena firmly tightly len kolgat
nangana kumbay ete sang insikyak maingia I anake fakkai siangal si fosel oinge fosel fakke oinge ngaus kuus meliki en lois lena fel mapangon kuus meliki eng akuslan fel fact na siwos kuus met cleanse up look ngati na sis kuus le nga sile kuus le ngawalal fungi mo ingena katali ka sensia kat machiklal fungi la ange why me lord if in bay kum kat mol si kat na yok lang sila si fakya ta kat kakatagay ni musingi ki coronavirus sing nakat fin ready pa pala na mga sikyak te kat kan dog ready ki exodus singal luvasha kat kan li ki oyema elos kakatagay ni ki kay si masikasyak ma kadil Trump sap mosisten Trump sindalik natal nge kay kala kawal farewell go flat lipsra na fast ni tekle wonji sinata ngalal tungi mga akom katson na alana me crap shukye masima sinjin ganyak na sishne neki pel sima katlina pa ila she love one slash ngep tatyang na kaya ngalal tungi yung pangan si pel mga kume lectionit na faksiv inchuk kikat mol mat kalan sap si masiwas nakakacham-cham ko yun nga. Nga kung akademiyak ki exudas singal ya fason gosla. Orik malasha, orik manangasi. Katin kain wisafan siya liye orik malan kata. Pangay masi mapang-pang kat na kaya. Na panangara masi nga kit matawag ko rin taliknin kat ngit choose nga elos for kin mamana na si elos manilos patalik ay wala nga tajakta musingi met peken chantals ka ngakom kat ashki masingi musingi makishbe oyema taga na sishingi met peken naga chamram kaya kakat na makikila kayawa ane nalina kat met na silongan ten na really fasit ko shwak no Kome fasang lieten na sin met kun aksiko siya kielos lesya kapur inen los. Fason ko shima atema banak kalamida utaka kosingen sishna it ko fakla utaka na shish kalem. Na ensi makat depenale kalem gela fikya ate singe ko asha tun matak in fact mo kun. Di kirshipen ma le shong den lan felo el kope norela anang ako min met ma eninan aksiko siya kiyerle ana kadin met kapur mo men kat los laro malan felo anan trukati asya fakki sapta ye fos ang aisya ngalya fos siya fakoing nga fak na sin met kapur ko siko syokla so na selo siya mutayin los ilmi nakikale mo elo siya fa na sip siya mungo mafin inginga pange instrument of deliverance sima ki pel sima tiktin kat nge efolok yang inange well pai masi kya ngakain si fena liye si fena la pai nga todo la ki mange nga ko min ka confess nga ko min ka akademia kinga shamona nga haspeke te kalme pakatorela met ke teorela orik maganyak Cyrus magina len instruments in axikosyo kilos le likien Babylon falokle in sifilpe alu na sinkat tashakta masima nga kumin na nitake ki nga kum losten aliyingin na pa when kulosi fan ang tingkat ma pasya si tagan ka sao akademi lanin si uke nga elew si kosyo plana si kumniki may kayo away pe mama nga kumutayin shock ki makuluka na ora kate fa ikesta matash infolok na yurin gat urik malong ko singla fakla kung may fa ikesta mo to madalos frokolos laliki los na kikalem aliki kalal setan na sinkat tagilal fing ilalo singe
Makuluk lalo sa evan na nakmalas na silos, elos efa ace and silos in maslun med silos lalan kat. Kat papa el neram lat lalo ta shakta ana kinga faka. Long si sila nge demonstrated pel pos ki pa pala kat kain liye. Sien ma ngalil long si liye ki demonstration of love silan kat nge pa. Fin ba Peter. Peter el kaya na kasla ana rela mo el pasifin matamalututo. Ele pa na tikin si mga rela mo el pasifin tikin na kapasta si mga rela mo si pasta. Nalima si masikyak nge fakyak met mo finyot singe masyalan ka ata alu masayak fe. Yot sepa ke Peter el faktela sisa sil wen kulon natin ka. Ana ke pasasi matakan krawa. Natoko ke persima Shalema. El dile yotse, alikle fikarse, lokla, kuflakelemila, el pasi sin matamalutude, better yet ngan fakla, el sivena torela mo, el pakka pasha in gasa, masi fakla, el topokla, el topkes no pe, safla ya lokla, tashakta, lukkela ya lemel, si filbena, kayela, balsi malange. Peter kung lang siya nga, el mahal ka lang siya ko. Siya ba siya, Peter kung lang siya nga, pangalapan lang siya silang gat nga. Protocol son siya. Baba siya cash na role. Pangalang siya silang gat, mga kikatindi nga. Matayin ko siya mo ko, dahil mo, ilay ko siya, ikanawas na masaplan mo siya. Dahil ka talay ko siya. Dahil to, your lima orekan. Hiltal. Cut point finger kaya, oye nga. Pangagatama, fasit ko siya kala. O siya klamatash, kat ngat kat telima. Wasali ko fact mo, nga mo kayo napalim kat. Inak kalimila, el kat na limta si, el samsam kimatawa kiya, okay, likiya masla ngancing around the court sitting si, pangakatin, tool it out, dila may sikya. If mayen el kat na matahal si. Isam kipel si ma, Moses el Faratana, Asian of her, I'll valen the I'll valen shukta, if we can afford it again. A process of a class of Alcluman, and patal pa kung tuwing. Liye, pangan masima fakir, indak lanisla, falaklala. Okay, Chrysler got, masa pa pangan, ki Chrysler got, when sunanda siya, baba siya fak mo, siya falakala lila. Now, fact sila nga ki pangon got na ki chlorine lan katan ki matalan na lan kat. Nga palim kat. Te elte ana si mamakat alyal yun na ke. Musyenge ana ki nga fakim tawagya ki football season siya nga. Kat siya na pangon kat around ki Super Bowl. Alu ere ka kat ana yung mamali siyang din siya. Na nga nakawali siya nga lakat shoot. Ngalal fungi mo en besya nga ratalik wiyash nga rape. Now taga pelas pang ay tekle pe makatalya lunjing nga pa min sensin gunla kadin do li makat pang mo me usi material possession na siya kadin da akfalet ye isla en silan kata when kade kat na matal siya. In fact kaya siya on got fastuluang ilos apangon na ni si na sinsi in fact matal lemkat kalanail matal wala na lal naklafel Sarah flua ya wotya me bana matal samram ke pamatal king akum ara alulasha fakya akfalet lakum kadak falet si oret malan kada kakatiye na first thing da kana shirkatin alena liena ke me when siyo na il matal pangikat si ma kat che kain or la comparison last na siya wangin siyo na il pataka na siya kadin lekshin na syungyan katla el makifan na apa taka penaki masa malsang na silmo siya ni komisyon na kat siya sak aksafi kifa siya mga palye meta ingyak payeyak
Ainge ngai fakak na siwos ikata masasya metliki na mainge sikyaka. Chikelie factualize yang so nagi aisya ang alsi vaslongolu. Fasha palyela me sikyak kadin mo etake esikyako. Faka kimdan met na kaywa kananan ka masikyak in belsumla nga fak na sisla me kalmiya. Mashallah lang at chikain palgi masikyako. Call on God ilsang na sil Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, matpala saya, Osea, Soel, Amos. Obtay, Vaneron, Malachi, ilsang mga na silos. Langan, aksafye, may reaching eh, sangi saflaya, tamo sila lang takati, aksafye labi na exegesis na kayo. May lutut siya ka tram-tram ke, mutawakiya kinanan ka siwas-siwas. Nanan ka sima nga kumin na nito pa nanan ka siwaslan ka ata. Kat may dakat fatotol. Kita ka silang lamb Jesus mautyak ke Palm Sunday triumphal entry sila malutyak sumna di enwa kiela. Metligil suma main tara pa met simas elunwela. Finne sonna pellal may daw kailat ka ash oye mo mit ferry singa sikin unilye el tapan pellal timing ulan ka narata kasi mitlala el alana ate mo me akak efal rain muna sin met na kayo kibajimal for enemies mga kayo ilalana fuck pep efal na silos tasakta takasi laldo ko at yangan esina takasi laldo ko efa akademiye naki oye pelakum na sin met uyesha elo shashik sin malik metolong almekos fasang almekos katar afakana sin katin mas katar afakana sin metse katar afakana sin met sakapas si mga kumpatat lepel pos mamisingi fale inan tuyureya pa nga kuminte sulpe akshakshakye met sakapas nga kuminte sulpe akshakshakye katin mas ka nga kumin orek makin marsherosha in law na sin met siya na finena taka silan lemme daw masi takatok ngayon naman kasi ba tako naman kasi nga based upon that nakima nga kum orela lakum pangayan si mapang nga kum nakiya kadin leksyon na itala fine nga kum mang si ace Jesus Christ in metlang olash painge mapang sige ka na si kum kaya si Peter Lu fasto mo sin ke lol dol va koinge painge maka del pangon ko was na ke the Christ si vena el da kayo kayos elakia si mashikarak na siwos the kos fa fastliki in the kos in fast in falgel wanin makulugel orela wanin kaski kiap long yaksel kemay ta fakasin akulukiel el ti ta pokolos la samking afaklal de kan ko to yeskola kaksiwas sila kil kayo el ti fakta na kasin aksangeng ay eselang na singkat el siya nanan kasiwas pangi melutut si mata ka na si kumgenge mga kinakadaya ke mat kalensap mangat elefa akyan nanan kasiwas kaya siya mga kain laskya kayo na paingen makulon singkat kemail kaya siya kengan kain lutoy la kemit kaya kain takon sinmet wiyak kamat lilimat lala pero painge na flow ng sin tamlay siya wiyak nge in fact kulo malap na sin metligi katli o yesi ngila matakay ni na nakeo el samte kasin kol napakadito alam sige tausin tolu kata fasin tausin nakos uti utyakin sigok kasa ke fashion may dak yang nasin matlan gata alawele kulo malap jum tamal siya lebel nga o kagan na siyum kumin kain sa fanselya wiki enzilu mga tanakatayawo
met we asanin kan usma fon sit fokle kak sekin gat lamala pelanchu Okay, dentro so concluo che da che point sak lungan point sak lungan ba fos on gors fani ko da negos fani na din how na ka cham gun na ke akayela sinen masimit ni na ke simlal balal ay siya mas musyak langan il de na fakot na mana so elu se superlan faket lalol ash in ash akalim ye yakle se ba chabin ge fotigas meda akalim ye mayen got me do ke read ya kat kaben de na kalim in the dictionary na akate na 3D mas mo sa singa outline no nagadiging ilakalim ya sibelan outline singa mind sang shelik tanaklak ko mga kumingkan kalim ke passage na font so kumay tako then go and ipsugya na okay masimit may force gas ka fa mo academia ko presentation si pangan nang ako min kalim gele if forget presentation na fa na gyud ipsak do pa akaya kle sa akaya lang na force me ko siya lang ita God ilo ka siya actually pangan siya si ba guessing sila the creator man ma akayil ma rela fela pa usi akayila silan mit lang usi ma ay se ay bala kaya it fuko ang ngaw luwa somla sa ma ulayang mata o sham kun shamon shushni mit lang usi ma digin just sham kun kaya na masing ako minis lagi kat funny read fun na din no le akayila silan mit lang mit nanon ko was singan pai ilwen in naslok kumi na nga kum ki matash kate ko flaliel ta shock to para kat fact yorik masaptalu in fact nimit kum somne ke na nga sa pa mga awlyak ta ewo nga in som sa pa mga awlyak fact lang lempa the bangan il sa mga awlol la lemchis Christ sa mga usik nga kung fin mo merit sing manasik ko merit singe shamri bitnon ko siwa singa paila ngako me kuflana in onalem Jesus Christ ta shokta ko sima il sang na sin mit balang and sima dig to sil el kaya ka I say Jeremiah mit balang kum inin mit balang kum really get pa lang ko sima sang na silus sa bangon matal haspe sin mit lal kung ise nakalmiye pa Como los akfashing, los akilamit, los fakig, los prophesy. Kasi nga, prophesy, kung fact mas masikyak tari sa may fatak ko. Kung di malang kada ko, na broken English, mas masikyak tari sa may fatak ko. Forget nga, sikyak tari fatak ko. When malang kada, kung di timeline ka maulan mo ito, ang mga nakakitari. Akong ba fast timelines ko nga. Lagde soon nga kad sa soon fin katakustan kad fin de akustan na yaklaşık festilaş kad fin gash karoro na kad Israel sa ma kari usulo sa nine venuela and favashish nga sa ma weeks na o ilos favashish yang ngawil markis yakustan la stiba na ikla na si kumbisig ulalan kat sa ma tingin jusla drum akayla singa ngakum ko pasala akayla singa ta shokta akustan ba yok Akustin ba yok yamayın. İsamla de vakle kat fin sang mo lash na sinlen Jesus Christ keden lal fin ay pamitlang ko silash nakat matawag ki fashion. Or yok şüphe nga kung hindi matana liye mama si kaya nga kapay fin pa nga show fin sa nga show sure na yaslan ka mit sure na yung mga facto mit sure nagbatigin ni facto min bang de mata ko yosh me kat shush ki pa wala kun fast na kaya kat o na kung fin cash ki freeway kat na sign si money unfit freeway kung cash or Seattle ni Los Angeles 300 miles kat na sign sila tikat pa komisyon tikat pa Los Angeles tikumpa Seattle kat na kat na pa na shishki sign sila ay pinagalit Jesus Christ talaga pa
Got tataf ko mo kay fan. Keden taf lang ginagaston. Na ma-reach nga to na kaya akayila sila no na ash mo ko si Maintenant que sosyal elin makifan na ba lem Jesus Christ? Elin makifan na bakan ni gesta puklum dim sema edala may sikyak tukun may sikyak tukun may sikyak tukun may sikyak nagluvenit ko siya mo fakik ke puklal fakik. Tadi ba mo lutut siya? Mulutut siya kami naskya pa akayla sila with not ko siya siya kailangan elsa or alakshaw actually klong lang na video pangen masing ako miya daashke na kung vin loenta na sham sing if ipsiak luong and mit ilsemak lang maxpin akustin lal na mekal men na sikko pa akustin lok ko mo eneyak pe akustin lok ko then we mama ita faga minna fakla parang oro mo kumindi mit faga na ko mi sing post mo tayo yung sham po kung na si online kung na nag-phone di man na si message siya like kung tak mo pa yung story kung kikip ka pa pala pa final say na ramako na kumay na pa pel na ko mo si sham kung mo siya mo di man dali lila mal fakan ask ka pa pala kumangan mal si fana niya may saying pa pala fact pa na mo ask mo palagi ask mo tutista na ke got liye mi senge finne gina ka sham pe na deg interest ko finne sham ko ay si mo sham usi pa pala liye test the spirit let me forget that ask mo kinyo liye la pa pelos fa ko los fa na nakol sa mo kifa lang na kaya pa pala oyen kung fin ti lang na kaya pa pala kung lalal fu yung mamait si fa kung may ko pa na tira na ka sham or yok shupe Atti väkin akseng yiku min inak manasla lalfung ilon ta shokta. Afakin akkayiku. La kumfina ku us kolon kats mga cham queen ipatat na fei. Queen kati gyorit makin ko. Insang kwento ko mamita na kilalfung isin. Il que kwento ko kumir makin ko kwento ko mamita yung mo. He's been oil al sitan, kikiap al sitan. Kaya pala may pas. Мэдам даже такі ой sa fala best kuflain fact na sila. Kuflain fact ang kumin lang nagyakwan. Bible of fact. Paano mo Bible of fact? Kata mo ito luti, force mo ito in for la. Kasi di ba nga long silang lim Jesus Christ? Long silang lim Jesus Christ pa, faleo at fact la mas mo sa kinalala pa mo ito in mo. Sa syok ta kum, ina ko sila lamay may cut fin force ko pel sa makum si Fenalan kumisum nagilong silong si Fen. Ligin ako yung mata non kala sulela inu. Na nigi ba na cleanse up slash ko online. Eh? Gigirat tayo ning yung ang at wisili may tayo ko. Marala invitation sa mga fan. Naming aking kam gila cleanse up lang kat pa. Tinga, sir, di nga, wenging may titay, nga ito ay isipin, nga na kayo. Sa shock to, ak mo yan gaslan ka, ak copy yan gaslan ka, at amulan ka, at amata ka yun ka. Narag yung katliya mo dito siya, ak kayo la, commissioning siya, le lem kat papa ilak kaila win nato ilsa ma win nato il pangakong utke pang kapasla kup na singkata panang kotfin mata ke long kulya ke ako klan kat sa mata ko yun lem Jesus Christ ngako me ngako me kan fast na ako me kan ak fashiklet at mo fushesh kum tafong yan lan kum ko binto klan sa mana ko wala ta shock ta kum koy nak mo koy akkay yan orek maluman kuminggan fast med finne fungulya kumpume fast na namin. Mit kum davong den lang kumo fushesh. Mit kum davong den ta en mon kumo wangin molo. Wangin molo na si ta shakta kum fintu ya kalain sap ash molo si if I mean ash molo lasing it costs the life of the Son of God. In the kamise ako mo kana shi kalain sap si. Ta nasik kum ako minis wangin molo. Parang masih Yorkshire ako miniski mo dito siya ngayon. Ulit siya ito lang. Non ko siya nga nila si bel non ko wait na kayo.
na makita kumingin na pakiten tuyak ke glen sa plasha fot fin mata ke oye sa fall kiten for la ta kana you in them Jesus Christ mayin mana ke wa sa makadala ko na siya mo katli katli COVID-19 ko coronavirus sin nila may dingin na guess the back la ash thousand algus mit misa bisi kaya los may New York bago mata bago mata lamay en misa kaya ako mo lo mako na kum giten oy na kima ko mas kaya kat mo misa kat na wi bang la nakadil fli kati inor magin ka lemek no man manit ko sa shakta mapayabala fa ka ba kun fakli kaslan kat may da ko is mo kun ilos mo kun mo abang mas yok speke message las sige kulo na malap digin just ko amo pang ma gap as ilas ngay fin shock in galim sin na kayo kulo na sin viewers lasan ko sa mata ko wikat yang alile kanem kumash o ye kumash Korea kumash eh, States name kulo ko kum gaslangan Roxina Musab sin government inge cash yang makay na mangoni kas na sin made os gallon sa your own each of us in and do our part lash of gallon dari ke gasla in Bible so gekla na siya say oh name kumash Korea okay hey brother tamulel akay kum gen kumash ko yan na talik fosh nga Roxina kulang malap kala tik fosh nga kusin ng tuya like faculty cast on God. Main God will guess that he yok kalim siyo story. Kung talik si ikash pita ko for in fact that alle ashtari ma yuru sa ma talik force natas may kawiyash ka ino na yung long sin mit force. Sa madaligat mo kapan mata igash pa daligat madal fa ko. Even the long siyo mit force nga. Daligan usta na Aki kuus with force matagongan tago gas la kasamos la finne mad push ka matter liyo ka shukit makum shak pa na ko in weeklight up sing ngayon sedaling in our overtime lorik ma in ma may to soft la may to in soap na kimalan fella si mamalan fella sa kawul malan fella usi udiya na sin may to ilosin niya black Marcy Gaten Gaisling kulang malap Kashluman be eh, Tony Mike kulamalap kigum to gasla Roxina akayugum kung kan sumnal digin sena shashamram nasilge kadale ingan bain inakyok ki cleanse up saying wait nakawain mo ko is gaslit kat bayin panangava pelo sama Fukrin Makena, Loki Gas Mole, God is good, God will walk. Is sipel nga yakon, nga tiyak, nga uso kon siguro mas layman, layman Klein. Digin, pagka, Alam mo. na, kaya nga mo pang mas tingin na o, AJ, Loki Gas wala na nakaya, launching card, kaya mana ko ma-iligyan na ising ako minkan, mo will kusing iwipalag. Na kumasiguro ba ngait na ngait na leyo na pay ay na in fact gas na kung hindi fact mo kayo na o in mo will may tayo may pangan the word of our testimony mo will kunya pa usik ko ngayon yan fact like gas na akin tayo si fact na magayon natin mo will kunya hindi ka pa ewan siya pa fact na ewan ka mo yok siya Ano pagin may tayo maganakilin, terman si mait o in mul oy yung madon kan pangan masi mayok siya. Tigi nash facts up lalo mitli nga kalye proy. Klo malap ngan wi kumin fak klo malap sin wait ma wi kat nge inga lang kay wa comments lo san naknas forward dia delegasa mit may kin in wi fak ke kastan gat
Inbangan banglan kat na sumo. Ngalang si Faxilo madamal siyale. With first we ash ngay kanatas ngay in the god to yak cleanse up. Fakek. Fisher of men. Buento gi with first ngay in the god. Naki kastan god. Lamalap. Nga ba mga mashuru ka? Auk, which was with yes, natos, tali nganin gasin ushat dem la usha. Paile cut me ito, force kamata, astari sanasi euros, to make look game time yaklin, alawula kinamita. Napangabel si discipleship, ali yung shipel. Gidente, sapona mo ito, gidente ako lusler. Napang CCH pelas casting goal, gidente mo ko in cash at force. Ito fala lusler. Ito fala lusler, tupok la kisensiya kumailus ashiro. Kasi ito sila lekat mata yak, kat hindi pa pala ito, tinahal na phone na udah ka nasish. Udah ka mafay ka din ito. Naging feedback na mo, ito yung yok lagi. Ito yung yok lagi na condition na. Usungay ko na may for pa pala fact. In mo kayo mo, na fact at lang mo siya. Alang ngay. Alang as yok siya ba. Narapat kaya is tal platform singer kat sa palol ki aqua clash ki oilash with shy Roxy lang at talaga ang vaccine mo to akayegum isamle kadalikas na sinsi kasi may ma ilala fashi or akayeg loin ki kilal po na silta mo mo ilan delela in matual mo ito super si kasak sa naging matual mo in force in ko sa fact mit ko somri ti la duty lal Paul not na sil mas yok siya ilan duty ako din po si sel as akfalat may may da fin de long na pa la spell may da fin de iskat la spell ngani ngani na oh Roxy na una mit kumilyage kum fakluman kum de aklusyon de Diego action de wait kum tram ke mama ash kay na masing agi fa ba hindi they just ko get up they ke na ke ka fan da wa ka may to eh settle mo sir ito na kaya ko room when we found sinangalong mo with the facts but tagbibe naman with our own siguro dapat ang force at mo naman sa atin sa atin mo avapte lang alash mit lie mga dash wait malay and katinak to kilos kat fulfil dala na sisket fashion masi yok siya wala dal mood la tari gasan kadashi ne wait makatsuko pailos sa mga check na paano nito siguro konting pag Lumalap. Taksingan nga kaya kalimila akut la kaman ang kasaw. Matakot na ko siya ngakot na ang kasaw. May kung kan spell la akut la ka bara pa palsingan yam ta nga akfashi. Slaklo. Fin akok si slaklo fin akok ma orekleo ma lamayak lagi kaslan gat nga tufe. Pinakwak mo rekleo makinanaklan mait, ayan silan mait, sislakluk. Nasak nakflat yung mait anta, nakiakulan nga fast kiakuklan gat. Damala. Para na ko siya nga tingin just ko like two siskat ke mga aske no fashion yeli me ko sko. So no il ya ke mo da fa ka lo kanil futu ke so na ke. Mga malo pa nga test the spirit. Ata kanil omsuman. Siya uloman ngali faka kloman la kumash pegi
master's level kilutut ki ideology ngasuk wala shiruk tarak ta malutu da ngasuk wala da gamit kinga urekma ngasun gatamit ma urekmalan gat nge ash scrutiny na yoka urekle na sinmet faka gamit ki dalus fak faket Mishra voyashak na ashtashak ta kadene na kadene ta pela si pela kat Catholic nakatikle Protestant kishbin protest silan may siyak ngon esang na silkel Martin Luther. Fin ka delikia vision si Europe. Dipsha. Mm. Tawo siya po. Okay ko. Okay. Well, Nakifak Gaslin God. I good. don't want to open any cans of worm. Maki na bashki Gaslin God. Man na kung baklay ni ka parang nga. Definitely, tingin na kaan na ka diya gimensin ti guest la. ah, Masih yo ko pa kaslan kat ki udah ka opportunities nga kita jump from kita na magini. Hey, una ngayon, you can call me. We can have dialogue. In Jesus' name. In Jesus' name. Nagufla ko to yung skola da nga kain point you give direction si mom vaka mo. Pangalan kung fakot na way. Namit ka lens up sin point the way. Eh? So una te katte ke katke supe si ora ka fact lang ile kung pinoro mapay masibuoso ifugulyak ko masiyok siya tu na ko kung fin any na may tinto we do na ko siskom takon katyak pang si pela siya kati giden lo liang lang kung siyang yung Bible kung siyang yung Bible oh giden tu siskom giden tu cash ko kaya makumakas kaya ngatte mo katorela to siya kaya cash Ngawi fa kluman. Illusion pry mit filos pangon katyak. gusto nun Ini Arlen na confio kakakla kung bangon katyak fin. Asin kaya kan kasha. if We out went through the same trial. Mm. Ah. Terwa tuloy na kula paingombe tamul salik ilo bangay siya bet mas usi support lash ke alam na kayo pero ngaki lem talak mit ang galing gele tamul salik kum kula ke financial support kum ke malam na kayo kan pam da mo muli bak to makadash ke kula malap na sum na nem kula ke akay loman raksin akay kum kus mit forshak kayo awi kum yang bet Pero kila malap na siya. Nga pangatigin na bang kawin Okay, alawo. malap na siya was kawa viewers slash at gusto mataka wikat yang gas na lera the gaslan got in wiko. Gen kung fast na wayan ke ilya ko maskyan fuleng manago na singkat broy na sil fat na singkat ilito. Ilkin dala kumita magumsiya kan. Lim talek na sin lim kan. Lim talek pa kung admit to him where you fall short. Akalim yi lim talek la kung puto to level pas. Well, ililito. Nakasensya sa pagugumit wala kung puto to le. Kung tala o yan sigurangan sa fall. Or masing ako pa repentance for la ligi o yan felo sa mga God. Sulela. May ng sulela. In fact, with Jesus Christ. Napangan ko lang malap. Ngayon tayo, proy kalye, ang mga kantan sing awis yung dito yung kalali ko sila pangan. Naroon kita yung may asik ko sila. Lihat ngon madalag ka din ko sa nababos ko sa tingin kan kalye ke proy Ay, gulamanlap. uya, kan proy. Who lame God flat len up. God civil bagay na sumikip awis yung in fact kulo. Awala. Kulo ki kaslo. Kulo ki ngon matalo sa kum ese. Nasish, o ebe nasin elos sa mawikat yang. Ledata elosin ko pe ngon lomin ak fsheshe. Ak musim tonin si elos. Ke masi may vetalo kung ololos. Elos sa masyek na mata in mulalo si fena mulal fela baptal ke pel singi kan proy. Siyak ke ngon matalo. In ilyak na in elos. In koin akkalim na si elos in galim. Casualos que lalos, lalos, it fast to go God, a do yag ang lens up with me. Bellum sam. Pam dahil ko lagi at or makanol
Tegi Driscoll idag Castro. Lea ng Andalo Minguelo, laking si Woodol, sa ulad dahil kil dalik nalalos, o ebes, siya usyuk si life in Kent, Washington. Gusto ko was mawigan niya, but force, but nato, mikul patay, but lili, but lala. Ulos ko ano ba? Ulos ka. Hindi mo nagkita sa pagkakas. Like, look at impossible. Bigyan ko siya. It's great. It's just one negative thing. Amen. 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 Alam ng God in Eagles kayo. Kailan sa kuning college class. Cast on God of creation, yes, cast on God and of charity, cast on God to us, must of all on me. Confidence, cast on God, now in your melody, as we can assist, gas, full and our gas, Padal on God. Oh, cast on God, my way, ever, yeah, oh, yeah, I'm